فرماندارێکی بلند یە داعشێ لە عەفرینê ji aliyê istixbarata Tirkî mîtê ve hatiye girtin. Mafnas û çalakvanê sivîl İbrahim Şêxo ku xelkê Efrînê ye ji Rûdawê re got istixbarata Tirkî mîtê çekdarê bi navê Hanî Yaqûb el Ezzawî ku weke Ebu Yaqûb jî dihate naskirin girtiye. İbrahim Şêxo dibêje Ebu Yaqûb xelkê Dêrezorê ye û destê wî di kuştina medyakarekî de hebû li bajarê Babê berî salekê. Li gorî heman zaniyariyên İbrahim Şêxo li gundê Keferçîlê jî gundekî Efrînê ye. Ebu Yaqûb fermandarê mefrezeyeke Daişê bûye. Hejmara wê mefrezeyê jî 5 kesin cil û bergên wan jî yên Daişê ne. Li herêma Efrînê şewtandineke sîstematîk a daristanan tê kirin. Çekdar agir berdidin daristanan piştra dikine êzing, dikine komir û dibin li bazaran difroşin. Bazarên Idlibê hinek bazarên din darên zeytûnan yên Efrînê weke êzing têne firotin. Dîmenên taybet ji herêma Efrînê ji Rûdawê re hatine hûn dibînin ew dîmenin tê de otomobîl, traktör û tiştên din ku bi daran hatine barkirin ev dar dibine komir û li bazaran têne firotin. Berî mehekê bandeke şebekeyeke dizîn û şelandinê li bajarokê Dana li parêzgeha Idlibê rê li serrafekî Kurd ê Efrînê girtibû çi pere û tişt pê re hebûn bi zorê jê standibûn û çûbûn. Efserekî polîs li bajarokê Dana ku ser bi hikûmeta înqazê ve ye hikûmeta Cebhet-ı Nusra ye ji Rûdawê re got beşek ji wê şebekeya diziyê hatiye girtin û hewlên girtina endamên din jî didin. Li gorî serrafekî Kurd şebekeya diziyê 12 milyon û 500 hezar lêreyên Tirkî 29 hezar dolar û 108 euro jî hatine dizîn. Ev pere yên diravguhêrekî Kurd ji herêma Efrînê ne. Kol parêzgeha Idlibê jê hatibûn şelandin. Roja 27 Tîrmehê li bajarokê Dana yê parêzgeha Idlibê bandeke dizî û şelandinê rê li diravguhêrê Kurd Ebdulezîz Xillo girtibû û ew şelandibû. Efserê bi pileya Raid Mahir Hilal ji binkeya polîs li bajarokê Dana ku ser bi hikûmeta Înqaz li bakurê Rojavayê Sûriyê ye ji Rûdawê re got beşek ji banda şelandinê hatiye girtin û ew hewla girtina endamên mayî didin. ما به بشداریا گلیکر مزبطه نویسی و ما همو یکینین پولیس خستن روشا آمده باشیه و هر وحاجی یکینین اولهی و امچون جهه تاوانه تاکو ام دلیلین تاوانه برهف بکن و بدن سرشوپا و اتومبیله سپاسش خوده را بسایا هولین هزین اولهی مکاری بو بدن دوف کسین کو بره دشالاندن و تاوانان ده برگمانن حتی کو بسایا خوده مهن جوان گرتن و پره جوان ورگرتن وکی هند بینن بسایا خوده مدام الدست تکلی بدرافگوهر عبدالعزیز خلو رکر و ما او هایدار کر و او گلکی کیف خوش بو مع وفده الكريم لاستلام المبالغ المالية. درافگوهر کرد کو اوفیساوی یا گوهرتنا درافان لباجار جندريسي هيا جرودا ويرا هورجلين بويرا شلاندني وغوتن از نوفي من عبد العزيز خلايا از منطقة عفرين او تما منطقة دانا مبلغ تسليم كام ممكنوك سيم سيم هرتيدا وبين مش شلاندن وهازوتو مقلقر الحمد لله عزيز روتون بحرق تسليم بام وبحرجي يعني ايه عدة اشخاص بران والحمد لله قديرة وساعتها واخوش وهي حرمة كريه ونشاطی کرمانجی خودش بر روزیبه. ولاتیه کی کرد جندرسه جرودا ویرا گوت گو پرین کو هاتبون برن ان خلقه بون. والحمد لله بمعيه خودي ومعيه جهودي امني قلبي داري وبرنا دي فترين وان شاء الله نقام قسمك تحصيل لبن قسمي باشنجي نزيكدا ان شاء الله وبرنا جي كي نه خلونا پر خلقينا يعني
لگوری درافگوهر کرد باندا شلاندن 12 میلیون و 500 هزار لیره ترکی 29 هزار دلار و 108 هزار اورو جستانده بون. حسین عمر روداو. هر لعفرین دمینن رکسنا ما فین مروان عفرین راگهاند که ترکیه و چکدارین اپوزیسیون سوریه دناو چند روزین در باسوی ده پنجی ولاتین کرد رواندنه لگوری به رکسنه اش دستپیکا و ساله و 366 کس لعفرین هاتن رواندن 12 زاروک 25 جن دناو واندنه. هر وها گوت انجام تقیا جندرمه ترکیه دجی لسر سینور سوری دستپیکا و ساله و 565 خلق سوری روز آوای کردستانه لسر سینور هاتنه کشتن. داگیر کرن و تالان کرنا هریم عفرین بحر آواهی بردوامه ایرو دوی بلتانه ده امی گرنگیه بدن هریم عفرین کش سال 2018 و هاتیه داگیر کرن هزین ترکیه الوی دارینه چکدار الوی دارینه هری داویه بنیرن چکدارین اپوزیسیون سوری دست به تالان کرن و خراب کرنا جهن شنواری ین دیروکی ین کون لگند قباره عفرین کرنه چکدارین گروپا المعتصم گره شنواری گند قباره یا عفرین دکولن حساب کنشخوره لگوری که دیمانا دا دیار دبه چکدار گره گند قباره دکولن و دبنه وی گری داجی لزیر و پرچین شنواری دیگرن لگوری زانیاریان خواجهی کولاندن وی گری جده روزان و دست پیکریه حتی نها بردوام دکه گند قباره گند کی کردین ایزیدی العفرینه لوی گندی مزارگاه که اولا ایزیدیان جیهایه ناوی ویجی مزارگاه چل خانه اف مزارگاه و گری شنواری ده سالین 2019 و 2020 دا راستی دزین و تالان کرنه هاتبون